Yes, umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudema kwibonera natwe ku makuru tuba tugenda tubasangiza umunsi ku munsi. Reka twizere ko mumeze neza rero aho muri mu nce zigiye zitandukanye. Reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko ubuntu bw'Imana bukomeje kubagenderera. Reka twizere ko ibintu byose biri kugenda neza. Muri uku gutangira ukwezi rero ku Gushyingo, reka nizere ko ukwezi mu gutangiye neza. Tudatinze rero turagarutse tugarukanye amakuru menshi cyane. Ni amakuru n'ubundi tuba twibandaho mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane tuba turebera hamwe uko biba byifashe ku kibuga cy'imirwano hano hirya muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni update cyangwa se amakuru ari kutugeraho kano kanya uko byifashe ku mirwano n'ubundi iri gusakiranya kiriya gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Tugiye kurebera hamwe uko byifashe muri uno mugoroba. Ati se ku kibuga cy'imirwano byiriwe byifashe bite? Yes, ngayo nguko rero nge uri kuri mikoro ni 6bell official nk'ibisanzwe. Tudatinze rero turagarutse tugarukanye update nk'uko nabikobwiye. Amakuru bashya ahari nuko hari inkuru mbi ku ruhande rumwe hagati impande ebyiri zihanganye. Ni inkuru tugiye kuba twarebera hamwe turebe uko byagenze, kuko hari uruhande rwatakaje umusirikare umwe ukomeye. Ni Rucuru niho tugiye kugaruka. Niba uri mushya hano utarakanda subscribe, mwandiro kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira mu makuru agenda atambuka hano. Amakuru mashya rero yo ku munsi nk'uyu nguyu ku itariki 2 Ugushyingo umwaka wa 2025 aravuga ko imirwano ikomeye ikomeje mu gace ka Mirangi mu karere ka Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari umuvugizi umwe w'umutwe wa CMC uri ku murongo w'imirwano waje kwitangariza ubwe ko umwe mu basirikare bakuru b'ingabo zituruka muri M23 yaba yahitanywe n'abarwanyi ba Wazalendo, akaza kwamburwa intwaro ya PKM. Iyi ntwaro ya PKM wenda kuba tayizi ni intwaro ikunda gukoreshwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko ino ntwaro irasa mu ntera ndende kuko ibasha kurasa hagati ya metero 1000 na metero 1500. Irasa yizengurutsa, yes, kandi ikaba ifite uburemere bw'ibiro 7 n'igice. Indwaro rero yakozwe n'Abarusiya irakunzwe cyane hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo kugeza ubu ngubu aya makuru akira y'agateganyo, urusaku rw'imbunda nto nini ruracyumvikana, bikaba bigaragaza ko intambara ikomeje kandi umwotsi wa politike mu karere ukiri mwinshi. Umutekano muri Rucuru uracyari muke cyane, abaturage bamwe bakomeje guhungira mu misozi no mu tundi duce bagerageza gukiza amagara yabo. Abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bishwe mu myaka ishize. Ahandi amakuru akomeje gutera impungenge, harimo ubwicanyi n'icuraburindi ryagiye rikorwa ku banyamakuru bakoraga iperereza ku bibazo by'umutekano, ubukungu ndetse n'uruhare rw'amahanga mu bibazo bya Kongo. Muri abo bakuru bishwe harimo Bermonde Magirware, Akiteki Sembo, Jerome Ngongo Taunya, Pascal Kabunguru. Abo bose bazize umurimo wabo, bashakaga kuvuga ukuri kandi bageragezaga kurengera abaturage. Ubutumwa bwabo buracyariho, ukuri kurahenda ariko ni kuvumika umuheto. Goma rero reka tugaruke kuri Goma. Goma yo iracyari icyanya cy'indege cya Goma mu marembera. Twavuga ko nyine Goma iri mu marembera umujyi wa Goma. Raporo zigaragaza ko ikibuga cy'indege kiri mu miterere mibi cyane. Inyubako z'abashinzwe kugenzura indege zarangiritse, runway zarangiritse bikomeye cyane, ibikoresho byinshi byarangiritse. Abahanga mu bwubatsi bavuga ko gusana iki kibuga bibasaba imirimo minini kandi bishobora gufata igihe kirekire. Katugaruke muri South Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo, inkongi mu gace ka Ruhihi. Aka gace kaje kuba kibasirwa n'inkongi ikaze. Ni agace ka Ruhihi rero mu karere ko muri Kivu y'Amajyepfo havuzwe inkongi yibasiye amazu arenga 100. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu y'inkongi mu gihe abaturage bagerageza kwiyubakira ubuzima bushya. Munyemere nanone tugaruke Tanzania. Nababwiye ngo hano tuba tubagizaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
reka turebe Tanzania uko byifashe. Mu gihugu cya Tanzania nyuma y'amatora yo ku wa 29 Ukwakira, Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko imyigaragambyo yabereye mu mujyi itandukanye harimo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Songwe ari igikorwa kidakwiye igihugu. We ubwe yagize ati ubu patriotism ni ugutanga umusanzu wo kubaka igihugu si ukubisenya. Mbibutsa ko patriotism n'ubundi ari ugukunda igihugu. Nungayo nguko rero nuko byifashe ku makuru yo kuri no mugoroba. Tugiye tubanyuriramo mu ncamake kugira ngo murebe uko bigiye byifashe mu nce zigiye zitandukanye. Nshuti bavandimwe rero, reka mbashimire cyane mwakoze kubana nanjye kugira ngo munyereke ko turi kumwe, muzamure udutima cyangwa mutange ibitekerezo muri comment, murayikinge, musharinge kugira ngo tuzaye dukomeze kwibanira. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza rero. Andi makuru nakagaruka, turabakunda cyane.